INP Mizo channel lo ngai thathin tu zong te inza in chipai kan bu ka cheu chu international news le politics lam kan ngai thla ho don nia G7 le EU oil price cap thop tu te Russia chuan oil a pedu talo Khovel ram economy lian group of 7 G7 kan ti mai European Union le Australia te chuan Russian oil man bithlia sak chu an mang tan ta a Vladimir Putin chuan oil supply ati top sak ta mak mai Vladimir Putin chuan December ni somni le pasari khan thupek a chua February ni khata tanga aman bithlia thar anga Russian oil leitum te chu oil le oil products hrim pek atum to lowani Kremlin thupek ang chuan thanga chung February ni khata tanga July ni khat thleng Russia in supply apeto don lo crude oil hi February ni khata tangin supply ti top turani a oil products dangero February ni khat nulama ani mel Vladimir Putin nge athutiam angin ache chhota zel mayani hi Ukraine in aral thuam te ati chelovani chuan keinin kan ti chiat sak mayang ti in Sergei Lavrov atong chuak vele ta Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine tan vauna thu chak chuak le in Ukraine in aral thuam le sipai te ati cheturania Nazi haute noi chimi ni in Russia laka sipai chakna mang to lo tura a om angayani chutianga ati lo chuan keinin kan ti chiat sak mayang ti in soi Sergei Lavrov chuan Ukraine invasion top hun hi US le Kiev inkar thuani ati boka West Ramten Russia ti chau andua Ukraine hi an fui por rengani Kiev le Washington in indo ti to pandu huna atop mayang ati bok Associated Press interviewa Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan indo na atop theinan Ukraine chuan summit na yadu thu asoya Russia chu tel du lova apuani Kuleba chuan ti hian asoya Ukraine chuan UN Secretary General Antonio Guterres malak na nuaya thani chungin peace summit nei adwa amaro chu Russia hian War Crimes Tribunal a machon turani ati Dmytro Kuleba soi ang hi chuan Russia hian war crime remna muse chumi nuwa UN Secretary General in remna palai na thokse in remna siaman du mel hle ni na lang Kuleba thu soi hi Lavrov chuan changin indona ti top tu tur chu Kiev le Washington an ni atia West ramte anin rol zel chuan direct takin kanla in machon donani atibok US NATO le Ukraine thop tu te hian Russia ti tlom antum bera tlom mai la chu kan tum silova boruak hi aso sang zual so thaireng bokani Lavrov chonati Donetsk le Luhansk lama indona alana sa hle renga Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar soidanin Donetsk region na Bakhmut chu Russian force ten hualbe antuma mase anhlo tling talovani Luhansk region na Kremina lama po indona anasa hle ni in Luhansk governor Serhiy Haidai chuan soi Kherson lampo Russian force ten voisom lilayan boma nonna chanero an omlo hlawani India le Ukraine in lai chin na thuruk hai chua ani le ta India le Russia in lai chin na hi thil thar ani ran lova ma sanga tang toa lo in thian thato ania Russia chuan Ukraine na run ta thut maya India tan Russia thop lo ngaina omlo amaro chu Ukraine po hi India tan apoi mo ve em thova Modi thui hruai India sarkar chuan atu ve po hi a bechengai lovani December ni somni le Paruk Khan Modi le Zelensky chu telephone in anin bia a Zelensky chuan India tan puina alom thu Modi a hril Russian oil wangin Ukraine po in India laka du khoplo na nei vea
chuti chung chuan tun thathum kalta chung khan Ukraine chuan diplomatic le security thila India ne in biak na anei renga Ukraine sarkar chuan urgent letter pahnih ngot India sarkar Ministry of External Affairs athona Modi le Zelensky baka Andriy Yermak, head of the Office of the President of Ukraine le Indian National Security Advisor Ajit Doval tepo anlo indo rengti The Hindu chuan tarlam Ajit Doval le Andriy Yermak te in biak nu lok December ni ko khan Ukraine sarkar le khathon pakhat chuan Modi le Zelensky in biak na tur aron ruah mana rampani in lai china chungchang soidun na turani Ukraine hian aram thar chua food grains te India ramahal adu veya India in Russian oil lei ang bokin Ukraine food grains alo lei verenti riat chua ani tabok Ukraine ram thar chua riak tel ton sing thum le sang sari le zanga zet India chuan tun hnai mai po khana donga Andriy Yermak chuan food grains chi rang India na lei chun zom a bei sei thua soi Zelensky le Modi in biak na hnung bera hian Zelensky chuan India chu G20 presidency ani na lom puina thule du sakna a hlana G20 ma peace formula alo soi chua to te chu India hian a bo zui a bei sei thua soi December ni somparuk khan Modi chuan Russian President Vladimir Putin abia a in biak na manga boina chinfel arot leni December thla hian Modi le Putin hi in mutura beisei ania amaro chu rampani summit hi kumsang ni somni pani chung hian a om man mel talovani hi India hian tran lam nei lo angin lan atum hlea Russian oil aleyang chia in Ukraine food grains alei ve tho boka alei chun zom zel porin om veu mai tran lam nei lo vo om atum tak tak nge a ming maya Ukraine food grains alei sak tiero hi chu alang chho zelanga G20 president ani chung hian India hian Ukraine invasion atitop theyangem ti hi khovel sarkar rang te thir mek chune kumsang ni somni le pathum chunga thil thleng tur Russian official in a soilok prediction rindan soilok ngot mai hi thil common tak chunia Donald Trump po khana hun lai khan thil tam taka soiloka nui zat po lo viawa amaro chu kum tamaliam ma in athu soizi nga tam tak choron thleng dika alo thir thui mange kantile hnoa a hun lai hian ngai tu chena poimo khop mai Entirnan traman European oil lama in to de lama mo thu soi khan an nui zat viau maya tuna chuan adik zia soino na ngai to lo viau maya ni hi Russian official Dmitry Medvedev, deputy chair of the Security Council of the Russian Federation in prediction asiam hi han clear hlomela adik in ring venge mo chu pakhatna United Kingdom in European Union azomang atia panina stock market lianten US chuasanin Asia an panang atipoka tichuan US presidential electiona Elon Musk achakang atipoka ni hei hi direct takin Elon Musk ain candidate lawani po in athlop candidate te antling lo theyani palina chuan crude oil barrel khat manatan US dollar zal somnga akai don atia gas man hi cubic meter khata US dollar nga aniyang atia nakum lamchu ato chho hem hle donani UK in European Union azom huna European Union hi atlu chianga euro currency po man ani to don lo ni na soi boka tichuan Poland le Hungary in Western Ukraine an opang ati apasarina chuan rage palina Fort Rage apiangan France le Fort Rage inkara indona achuak don atibok tin pariat na chuan UK atangin Northern Ireland hi achuak felanga Republic of Ireland azomang ati United States a civil war achuakanga California le Texas in
independent an muang Texas le Mexico hi ram khat angin an omve thungang atipoka som na chuan euro le US dollar atla chia anga digital currency khovel puma man ani to ang ati Dmitry Medvedev prediction hi Elon Musk chuan surprise emoji in a comment nge ni heng soilok na som te hi a thlen dik in ring ve hlomem tuntumatan chuan ti hian kan du tok photanga kan channel hi kan man rem chan dan ang angin hun pui in kara po hian ti chua zel kan tum don nia